Namar ka jingut jingnam jong gipat ba ka than nongpo halor ka jingbum jiyo snam ha Bethany Outreach Hospital nongpo ki nongilam jong gi arteli giseng balang hari boy ki bakentup ye keseng HNYF bat keseng KSU ki lalet ban ye kendu ye ki bor penia jong kene ka hospital ha ka jinga senran lang jong ba Marcus Martin ubri presiden jong keseng HNYF Northern Region ki te ki dikhot jong ki te ki arteli giseng ki lalet ban ye kendu kerpang yau Dr. CM Poshna ubri Dr. in charge jong Bethany Outreach Hospital nongpo pentip halor kene ke jingbom yo snam ki pajba ki bawan pha sumar ha kene ke hospital kaban na kaliang jong ki nong yelam jong ki te ki sang balang ki long manang kapor sakapor ki dikot jong ki sang ba pher bat ki riushimet ki ju ai snam ban yaram Henry Kamsham la yo snam bat lahap bantit na gohati kata ru ha kedor ke baram hapalayo ban yekran bat uteu doktor in charge ke te hospital ulai thu ye ki te ki nong yelam jong ki te ki artili ki sang banamar ke jingdon kam ban ai daga snam ka baladep banjar bat ke balak khoj badru bag hospital ka kwa ban ai jing sumar ka bapaka ye kinong wan thiapang kumta kamla ban jushim lagshim ye kasnam karna bayo ka civil hospital hadu menta kadang don tang ye ka whole blood bat kam patla ban ai kasnam ka balade pan khoj Henry ban ai kasnam si kinong pang dan kam ban yo de components blood au teu doktor naga liang jong kinong ilam seng balang kilabu ye ka jing kentu ye ki bor sarkar lengba jong katanat ka koj khya bakin sim ye gane gom ka jing don kam ban pan bha ye ka jing trei nak banta ka bit ka biang jong ki pajba abon balang kenang bagi pajba ki bawan sumar ha ki jaka ajung sumar khamtam ki bapang ki bastom ki bawan na kilong yeng ki baduk enom sumslong jong ka dong ri bhoi ki ba ju lek ban sumar ha ki hospital khamtam ka civil hospital bat ka Bethany kalau kolong nomor ba i kido jike dalai kendo la don kam ki kasnam te kajingwan kajingi ni kolong ba halo kajingi jong pajba nomor ba ya kasnam hi ka ba ki don kam banyo kalau ki hak balik sim nasyabar jelah kata kamu nasyaku hati jadi ba ki sim juku hati lo poi sausan aja te kapan lengo ingi bat ka penlong ingi ru bangan wan bu jingkli la ne wan ni keren ya ki doktor in charge ka Bethany namar ki isu kimi ki daw kimi na Bethany te kolong banoni kido yo doktor in charge ka Bethany bantip sai halor kini ki cik tha jingkli la ne ki cing pelong iki ba nek sim snam na Guwahati te paling iwan ru ban yekran hol kata nomor bang ngitip ya bang lapli hang pe hapo civil hospital te ngim kwa ba hadin bakal adon ke blood bang hapo civil hospital nampo ba kinumpang kin ya kudu jinge ban hapli sim snam nasyabar jila nas Guwahati te ka kecing kerpat jong ka seng mo hagin ulang KSU kecing mayap ba kani penbahas no cucu ya kete ke blood bang ka budan hanungpo TKA ka bang iyo menela de batay ki noilam na ki gliang arseng abidi bat kita ki quality jong ki snap kabudon kam kabakam hasu ban refer show unong pang mo kamu kata gede ka komponen blood te kaba don kam hang te kalong ba ban kam hasu kita ki machine ki storage ki balong ki balak ban recycling syaka naka ni ka ki naka ni ka holboard syaka komponen blood kamut ka government gede pun paikmat sya syakani kas district kujungi te ngim kwa ba upai ba uni klu je tang na don tam ka sambo kamba hable che Guwahati te kapan pa kolong ba ngingin kinyet ci ko sarkar kolong ba sarkar hikidai ka ba kan pai khmat syaka district kujungi kan tam cheno Riboi district te ka ba khmat do kolong dai nagaliang ka sarkar ka ba haban penbiang ikine bagi doktor in charge hapo Riboi district di ban lech ka sarkar ban pentep ya kane kam shimla dai bong tang bodan bang kamot kariga kata ka bang ka bla ala basakri ya unong shong jongka jelak juri kamtam har bo district mening dai kedu kawi numpang ki phone dingi ban wan ni kan aba dai gane ka kum snam dai klip ki numpang ki ong ba ni hape ais sim ka snam sado Guwahati kador ka baram bat ka bai kalil ka baram dai ka sim ji par ingi beduk alor ka bai kapsu kador baram ba pe ka pang stom daw jingon kenduk jingi mtasing kan di doktor ila batasya ini ba kiong ba civil hospital ka bulblang ka blong ka sam ka biang kadaw hab isim ser Guwahati dalor kani nak liang keseng siong ba kentui ke sarkar ba hela ban penhe ka bang bat organize kini yo ban yo ka bang makam he taw tan nak liang keseng ngin kentui sarkar ban simkhia dalor kani alor ka jingkot jingam jongki nongpang ki wan tiap pang ne habre ba ka jing aisnam ba nagaliang ba bonsin ka refer sa ko
Guwahati tapi ang kasaharya bang kaya ka bang songsi abang iskap kita kubor nomor kalian aseng lapor sport milik ai donors moiju donat blood apa civil hospital balik kini bitini kamla dan dicim nang tinapo civil hospital habis tak blood ke bana kalian ni keseng biju donat lapor sport onde tangi ka sudah perbun ki lain nasional ki pebak nasional biju nosnya hati po civil hospital andang lawan kedua minta ya doktor in charge yang kena ke bitini gilap kidon sibun kiba kidon dan ko civil hospital dan kejing duna sibun ba abde berkata kidon dekat senam marangnya ke ong ba po civil hospital tempat dabyang kidang don sibun dina ke ba nakaliang ka bitini bonsen kidon kam yak taka components blood mereka bagar don hangte po civil hospital datang ke whole blood taga whole block kan berdai taga senam ke ba kada ki komponen kami ke senam ke ba kada ke komponen abdi komponen bunsin ki nakaliang ke bitani hospital ki mungkin jagane kemudian authority yang ke bitani ki hak direct baca po sahria kemudian Guwahati nakaliang aseng ni don ke jingsong pa ajur ba abang ila isnam stay ke posting charge yang taka sahria tolong ke barem dor sa pelan yang tentu pada kalian ke sarkar abang iladan kena ke blood bank jini apa nompo yang subha ke sarkar kenang penbahas isu banang yai upgrade na por spor baka nomdan ke ta ke jingdonong jini pejba abagadan bunyak lap ke makam hok marketing ke generation na por spor kenang yai kela ke jing sampang jing rektor ke dawat kena ke hatam ban ayaki nongpang ke nakatui sesudan baka sarkar kedai ban simkia mardor ban upgrade no air take blood bank bajini kabang idon po civil hospital markum baka pawi mata kalong barang dan sibun ba kajuna ngamla ban batai sibun hang ne rei miskitu be jeng sarkar kedai ban le ya kajun kam ke penumpang jengi ane katahan baka tem riboy berway